بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kulang maglabi bang painte binista-bista taesempulay hato may yan may magpituntahon ataw ko ng tahon mo kung kating ko palit na sino. Nagnatag na kating ko kami pero umiaan tuwang Aljadir rin Sibayan pang dato ko isan. Siya yung kayo bas. Ayan. Alhamdulillah sampai inte liang-liang miyaan pagkasuwain pag masiniya manuan kaam do mas labi mian tested bibang painti pinapisi may tambalin katuan malik hati pag siyang syukur sa Allah subhanahu wa ta'ala iya ko tagna painti makatikul iyene bang sa iyakan bang turo hato dalam riyad iya si painti zaman-zaman niyan so ipagsyukuran di painti iya labihin painti sa Allah subhanahu wa ta'ala. Menjari gayni pain kadumuan iyan pagpa-7 amban bidda bidda suwala masing-masing ni pain iyan palihalan painte pagpa-7 pasalan sin Adam. Lagay ito ang taman importante. Duk ituin iyan paniliwan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala. Banghap inaagamatin bi tawa pag-agamatin bi insyaallah tabaraka wa ta'ala sanyang kita bi amban ka umanti bi dunya labinan bang siya wa akhirah. Duk ambanian ng umat Islam amban painte kaguruhan bilang ko kay mo usab kami masih kaguruhan. Ingat di ka subay masih pakasyak bi pagsandalin pagsabarin. Bang niya amban iyan kita bi niya kinabayaan mo iti paintihinang ubangga sin syara iyan agama Islam inakahan kita bi wa mataumban kita hindi pinain ininen gay makajari da pangamahan tibi insiyalay bigi siyalay masampay at painte iyan amanat pangurong siya Allah subhanahu wa ta'ala. Kasabot wa iti pasalan painte pagsandal atau pagsabar hanggang tinaripan Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala habsun nafsi an maharimillah wa habsuha ala fara'idhi wa habsuha an at-tashakhuti wash-shikayah li aqdarillah azza wa jalla. Ma'na paindasin in sabar bangib tuan ma'na nito makajari si ta'rifan Ibn al-Qayyim iyan ginisan makajari ginisan makajari iyan ta'rifan atawanin definition manjari ina hatihan nalay habsun nafsi an maharimillah iyan miyaan pangdalan inaletan wa inu ginhawabaran ang ban hinaram Allah subhanahu wa ta'ala pineges wa inu ilang wa inu baranon ang ban iyan ilang iyan painte miyaan ilang Allah subhanahu wa ta'ala sa kao. Damikyan ng ilang sa buhay no pinegas no sa buhay no in painte in baranul bang niya kinabayaan no sa dilam amban iyan pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala pili ko pangandaakan no pinawajib Allah subhanahu wa ta'ala yan sa kauli. Alhasil si dambuwa painte iyan ta'rifan to si dambuwa ginisan sin iyan painte sabarto iyan as-sabru ala ma'siyatillah wa tasabut istagna alay as-sabru ala ta'atillah ko pwede sa puso kalweto si katelu as-sabru ala aqdarillah ko pwede si katelu panarif Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala in sabarin katauhan na ito buhat manamalan gaani at pinene amban kita bi sala idu napura aduk napuraan sala idu ulama painte duk iyene mian mahajjana gani ini pang pasalan sabar asal buhat manamalan. Sa insabarin
bisan kayo pa ente kung misarah sabar. Dumain pa ente sabarin, pinain pamante ko sa ustad niya pag tasabot yan pasalan sabar testingante. Dumain sa ili. Atawa pinain si ano miyan bang sa inga sabar niya. Dumain kao iyan naman es mano siya ay pagkasino. Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari tu situ ang kanpain ko bohat in sabarin. Ang kan si ayat Allah subhanahu wa ta'ala هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. Bang payamte in sabarin ginellalo Allah subhanahu wa ta'ala ضياء. وين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي مالك ابن حارث ابن عاصم الأشعري قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. توشي تبيتك تشي شاهد pag-compare tayo ito ayat Allah subhanahu wa ta'ala yung tagna ali sagot ko والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. Pagbiddaan sin ضياء duk nur sali makna lay sahaya magsahaya binattad Allah subhanahu wa ta'ala yani kalimat ضياء sielew binattad Allah subhanahu wa ta'ala kalimat nur sibulan ini pagbiddaan. Demikian yang binattad Rasul sallallahu alaihi wasallam iyana pa inta in sabarin duya. Binattad Rasul sallallahu alaihi wasallam sambahayangin nur. Sali iyan pa inta sahaya. Sa pamante ko sa ingka kantamin. Walladhi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Pinaniya wa Allah subhanahu wa ta'ala in allawin magsahaya. Sa pamanon biko allawin atawan paluwas ko kaam bag inalasanin. Sahaya ini asal pa inte siguro taman kita bisaya sa paluas ko kita bilain ng game da oras pa inte samian ini tali satin panas. Okay, garo kami men lang ke bulan po ito paman di ko may gana-gana miyan magpagawa bulanin kailawan kang kakuhapan pa inte pa inte kasinagan ng bulan ini tali sabi bang pasalan panas gani tali sabi sahaya ubus bang elaw talasabin sahaya duk panas. Pagbidda alhasil kalimat nur, ininan nur ye. Pag-gay pa inte, mian kyo katikahan, yan ay pa inte, yan ay panas le. Sa heater, niya magsahaya pa inte sa mian, sa katikahan kyo inalinan, mian si bahasa Arab, atau inosal si bahasa Arab, yan ay diya. Manjari inosal wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kalimat diya si sabar, pag-ibuhat manamalan yung sabarin. Magsabar kayo pa ito si maksiyat tuji Allah Ta'ala anahon ito panamalan inagpangan in pa ito sa amyaan sa hawahin napsuhin napsus ina-ina buhat pa ito manamalan amban si ama pa ito buhat pa ito manamalan pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam man kadhama ghaydan wa huwa qadirun ala an yunaffidhahu ناداه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله تعالى من حور العين ما يشاء. حديث حسن. Paintahkan buhat paintah mana-mana ini. Man kadhama ghaydan sina-sina makakengkeman ini amani. Alhasil tasabar wa ni. Bangiya pangamahan ni paintah sa amyaan. Dumain yan mabahanihin duk makawasihanin mabasaganin pa ito sa amyaan bang miyaan nga mala pag to'y makapunong pa ito sa amyaan dumain hangkan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam laysa ash-shadidu bis-sur'a innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Dumain pa in mabasaganin bang iya makapunong sa wa'ne atawa bang iya makabinasa sa wa'ne dumain innama as-sadidu
Innama syadidu pa Rasul sallallahu alaihi wasallam iyero pa inta ama kawsihanin mabasaganin bang taken kem wa in agam in pa inta in amanilay. Man kadhama ghaydan papigda si hadis pa si kaisa kita sebut sa lang sin sabar sina makaken kem sin amane luone ke ina na bayuan pa inta pangamanes pagkasine yan manusia ubos ine panagami wa Allah subhanahu wa ta'ala tagas wa na hinang iyan ganya makalangi tagas wa na hinang ina pa inta kabayaan ni ilinganan iya wa Allah subhanahu wa ta'ala ilinganan wa Allah subhanahu wa ta'ala hinabu pa inta in manusia in la si elaw akhirat ina magtikul ang ban Adam alaihi salatu wassalam sampai ini ngarekse Panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hinapusan umat ilinganan ng Allah subhanahu wa ta'ala ini makasandalan ini amanin maka kengkeman ini amanin ubus ini be pinapenean ng Allah subhanahu wa ta'ala pinong ko pinapisin heluhan sa harapan kemon mahadjana kamundang niya pa ito in dunya to sampai ilarat in dunya to ilinganan ng Allah subhanahu wa ta'ala pinapenean niya ang banhurul ain at kami hurul ainin hurul ain pinapanjari ng Allah subhanahu wa ta'ala ina dalam surga may karendehan dalam surga okay kahan pa ito ban ikalilahan kinabaanin dende po kaya kahan dende nalaay panul iyo Allah subhanahu wa ta'ala taabot sa liw akhirat yan hurul ain nakatahan mo sa ingiring katnen kakatiwas magkakita hurul ain sa sinipat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam may pahadya pulak dunya ininen labo dalam tahik manjari gula tahiki tiyan pamanda ka no kawa makakengke managa amanu sa ato situen ni abis dihelo manin dumain sine makakengke man yan amana lay lamot pente maniliya subay paniya yang ban muslim dabang dumain muslim do nagaaniya bisan pe painta sa mian kahaba ellew nga mai ubus cinandala no ene ga niya abunani painta sa mian pegi ga ala isyarat sa kesa ni muslim ubus bang petakite di pamandahan kau sa ellew akhirat lebang painisab kita pinaniya Allah subhanahu wa ta'ala amban me pinandahan we ene sime painte ene hurul ain semek na pitumpu lapis masih petilak iyan pa ente utek kunul ini iyan sinipatin hadya kunul nasa yung ganibang luwehin inte gak na sinipat luwehin sinipat hadya kunulin alhasil gini tagees miyan wete miyan inan alhasil tu situ ng umat Islam bangka kengkeman ito binagama pa ente amaten di man ini na pa ente bayuan duk bangka tabi iyan miyan sandal masih taparulit insyaallah subhanahu wa ta'ala miyan manjari pilih kita si kalimat nur do kalimat diya kawan insabarin diya pagi bawah pa ente manamalan tu kemon kita bimananinin asa bakas kita bimakaama asa mas ni al magsibat bingamala luune kay ngamasi anak luune kay si anda luune kay si bagay-bagay luune kay si ine na asang masi sabang tasandal wa ni naman wa ga ginawa wa ni happy wal pente papartungan insyaallah taala ad-diya was-salatu nurun insang bahayanin sahaya nabang kiyo bahaya sahaya gay makaigkas naman dunya so kiyo basag pwede man bahaya sinipat Rasul sallallahu alaihi wasallam insang bahayangin sahaya pagkatamanan ipag-ininan pa enten buah mata Rasul sallallahu alaihi wasallam insang bahayang buah mata at alhasa kinasinahan pag-in sahaya sababan makasahaya kao iyan pa ente si kalumno sampai si kamatay no sampai pwede tawag sa akhirat na sidel lo magpanong bahayang lo kaya gitinay mat sa bahayangin magkani ayil ni dambo ang ban ayil makasahaya kao tawag sa akhirat kaya ganyan uslay talay kaya man bayu unuyuin bayu kinosean sa pag-ayil in sahaya na inin puro na alay gini pagsandal mo panuhot mo sin Allah subhanahu wa ta'ala kus patukitan pila sin sahaya ina sahaya gay mian makaigkas alhasil iyan pa inti insang bahayang ko mian asa subay gilan hante begitu makasahaya kita bi
duk makasahaya sin ene palumaan dewi duk makasahaya yene sa amihan kung sabut ko ang sinilay yene dila pakukuran tapi sampai yene tao sila akhirat kwe mian taman sa ili ene rahu ato ni maglabi in tulay ba niya alay kung ito sarap mian pangkal si kaama tawa peti maaf kaam maku ampun sa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mapalisap kita rin pinagkasuwa ka inte yene pabalik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.